Kasaba ni banyabo kendo kwe kasaba na mwenda wewe kuja wewe kubawo kasera kona kona baba kabasinga aja kubanga mwenga itago wana wene wetuli pamoja kwe omukolo omusobolo kubanga tukandika mu butongole. Alikumaliza kwa musomukaire kadaga ajala museko ni Prime Minister wachitiibwa Kisengende Dr. Yosefu Muvawala Nsekere tusobola okubanga tambula bulungi twenda okusimba okubango owabyamateeka oba Attorney General wa Busoga Kingdom owekitiibwa Council Alex Luganda sebo owekitiibwa webali kwida webali kubanga otwendeseko twenda okusima okubawo twenda okusima okubawo kwa milima nyabo tunokobaza banaife abanairobi kuba bwadda akali mwandigubiye mugayi mulinde tunokobaza banaife abanairobi mwebali kubanga mwena ate mwendye n'abantu mwena mwebali kwenda ku mukolo gwa baba ekyabasinga ganamatikira ga mukozi gwaikome asidiki focus ajira kulamusako wakati kilo wekitiibwa Kisengende Yosefu Muvawala Nsekere mboine kuonalebo John Taylor okuva mu Bugabula North onalebo okulengeireku mbaka Parliament kabale kubanga weno twenzeseko oyo bamweta asidiki focus ali kulamusa ku baba abalangira era akasera kona era kubanga atwengeitako asobola okubanga munanga abembera twende okwaniriza kwatwala abayiwa mu Uganda yona owekitiibwa Dr. Samona Patrick Mudumbo sebo webali kwida kwaniriza n'akakiikoko webali kubanga otwengeiseeko ni dada wa Busoga basebo ni banyabo yena aliwo era kasera akatufu galaba akatuse yena baida kubanga bamutu wandulira bukete buku baba yena oganga ino mutu kwa mawe sipetani ni baba Busoga buleire tulimba batabazinga ebiwa nyibinye kewipe sepa wondu tiendo lewana baba singa bibi pano Uganda era wasadu singa ikawaso gadi pano Uganda sokai amani mwana Busoga wani kati
Musoga ndogera naire ndi mu Kampala kuliwe mwetuka wambuza zingaziyo metobo na wetamu yenda kulambula tukamweyindo lichanomira nango butundo kuwanga esimukeke omwigatirara anago butuga bulire idobo kagaitanga nebirungi bijege kweke nomusozeka Uganda bakage menene batwaraamazinga mwebale kwenda Busoga banange mwebale kwida kumpagira Rugogo mwebale n'abasoga mwene mwabaida buti Busoga ndikola liwigu bane mwebale ni bwe bantu bangi eriyo mukuboka wa Kyabazinga Andrew Waseme wawo okuva Buwenge yena aliwa kulembere group y'abantu abavire Buwenge okwenda ku mukolo guno ogwa ICF Kyabazinga bazzukulu ba Buganda okuva Buganda tusangaire mwebale kwida era mwebale owesa omukolo guno ekitiibwa mukulu James Kiria owambale investment webale ino webale irala Baba Kyabazinga oyo ni mutabane Acidic Vocals kakaire twali twakaba Rugogo twamuwagira Baba Kyabazinga twakuwesa ekitiibwa era ebuganda sayino tutambula nga tudoga Rugogo twajiduza mu isaza lyo ery'e Kampala mu isaza ery'e12 ery'e Kampala mukikubireko mu ngalo Malagala okay